Rekao, igrač je jedna nevjerojatna motivacija fudbalista na Struga i pored toga što zna deka im je imperativ mora da pobedat, a i pored toga što jednostavno ne sakad da zavisat od protivnicite u posljednjite dve kola. Da vidimo tuka da li beše ova za penal, mislim neka je to pokaženo, ne se vide dobro da li je vo 16 sitnikot, a evo svega od ova zabavljena snimka gdje ima šansa svega najvjerojatno Besart Ibrahimi da bije, već mu pokaže na treneru da li je to ili Šabani. Ajde da vidimo Štednaš. Evo je prethodata šansa, uspija tu kada se izleče, da dojde do čista pozicija, pokraj Ristevski, a potom i penal na rabot na 16-setnikot, no na trešnata strana. Šabani dobio šansa da se zapiše među strelcite, kako što beše na jedan od dva nadprevara ova sezona među ovije dva tima. Tok mu tuka. Togaš Ibrahimi dade gol od penal, Šabani odigra, a svega može da bude sprotivno, no da vidi. Evo, golman na sprotivnata strana. Dva sprema.